ko mula jaji na ibangang ni jolo atau lebih say jolo kegay di tapi gau ay makunray misangi he dia ko urane aish ibangang ni jolo napa ibisay itu sidi ibisay jolo napa ibangang kega cocok manang ibangang ni jolo deto gaga parenta maka da iya ko anak-anak mula jaji bisa jolo napa mu bangang nasabak iya bangi ka pangulimi paparingarami tetapi deto ga maka da iya panawat di batawe ko mapacingi tetapi abdal ko mapacingi makiro kaidane ibu pak kega boleh masalah nomor sidi dede bangang yang kedua ia kota bisai wijolo napa tabanga kira-kira roto bisai anak di turun anak di tu gaga ada dalino na pau bah jadi kira-kira ko tumanan na jolo napa libanga si cocoro ni ganang kalinga pamula cerita atau bang jadi aja tak herang ibu pak ya kong tahu turi libo na tanah malat da ina poji mangkalinga cerita na ya bangi malat da na poji nang kalinga na ya bangi na sabak iya memato nang kalinga pamula waktu na mula jaji nana ya yang kedua ni gak bangang ni ambok nah nenek nah kegi engkah sebenarnya dia tu ni yang menjadi syarat maka dah ambok napa nenek napa lebih-lebih maka dah ustaz pa atau pandrita pa dia tu ni menjadi syarat yang menjadi syarat maka dah banyak ni tetapi kumakutana kak kega kami nama baraka ustaz bangang ya nak tak atau ambok nah ya kau ini sang ambok dah ya tiampai pak lopo dalem makunrai maka deh bu makunrai milo ama mopi memana itumpulan ni tampuk nah makun raye suruh nilatih hak bang ambok nah pak maka wata sapa pak bang makukwe pak itu kejadian-kejadian seperti itu pak nasa kita cili-culiang padahal ini sebenarnya kaidah psikologi bagi anak kanjakna ia ko ambok na nang kalinga sak dapa mula risesena amula jajingan na lapong anak-anak insyaallah mudah-mudahan ia lapong anak-anak malomo mangkalinga ada tematoh jadi aja tahira kong ke anak-anak malana puji ko tawe mangkali nang manana ni ko na tomatona na sabatan ni memato ia nang kalinga pamulang taula memato minang kalinga pamulang ia panajaji memang amakun re na rekong kataula dampingi engka patau acak dampingi iya. Ni giji topi mana emakun raya? Ya. Sandroy bidangnya. Ya. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ancajingan nasi dia anak-anak pulih ribuan-buan na induk na degagan ni setau lino cek dek muah. Jadi tanya aja tu sandri mapi mana tanya bidang itu terus mapi mana niga puang Allah Ta'ala ya apa ini oi macam itu sandri mapi mana macam itu bidangnya mapi mana nuli macam mak gesa-gesa ya pakan jaki di jolo tepat ibu pak nah maka dia puangi degaga ni sataulina cek dia mau tentang anjajingan itu tasik dia tahu apa yang mau tu mulu ya aman amala pakan jaki cek si pak tak
nesa ngisi pak nomor sidi abu asiwangi ri pongala taala tapi ri pongala taala apa ipigo anu na puri pongala taala ibu pak na hiroi di madar ya lupai aku asana puangi ya to nga gabu madari talupai puangi maka de pongala taala pajaja na tade sanroi mi de tak dampangi kah dia hawa kada patat ding sandro de apa angkat tu saya tupat disang nisang apa maka ada waqalilu min ibadiyas apa utitu minal ilmi la kalila ya tu memang tahu ini pak angkat itu tahu ya lipat disang tace de untuk misangnya rukada ange angkat tahu tetapi yang melahirkan yang ipe mana isi dia tahu ternyata tahu linu pak puang Allah taala sorong puang Allah taala pasui pas salama bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus dekat dengan Allah, Allah yang menciptakan segalanya. Tepahan ibu yeah. Dia ipapahangi memang pijak itu na jaji ini jeba melero baca dehe puang Allah ta'ala pancaji wi puang Allah ta'ala pimana ki narangangami ya tu bidangnya sana sandro si bawa doktoro na si bami ini bapak ibu sekalian apa carana elo taulino ibu pak na jadi tak si dia rupa tahu digaga tahu jadi salah-salah carana elo taulino ya angkat tahu melo mite wiji-wijana salah-salah ni ka puelo iro maple madari sasaka kali ampai nasa mako panasa terlambat ijaji pana terlambat imasu terlambat imaga terlambat nasa manu sembara bicara mako ni rona puelo puangan la talar si seta pakan jaki ni si pak tak tarime ro kajana maka da mako tu sirona putotori ka puangi nang ka apa to la ilaha ni tena na salah-salah mako pa dan memitai dua sidane rona tanah jampangi apalagi riwayat na jajingan na pandas rasa toni magani dan sebagainya sampai terkona tite rona naik tarik kiri-kiri ngemitai ini bapak ibu sekalian pekanjaki sifatnya jadi itu pak kaidana ipakanjaki sifatnya rilalana atutungangi na iya amatiangi bapak ibu sekalian ternyata ia sengi sifat kanja jaminan hidup bahagia di dunia selamat di akhirat selamat di dunia bahagia di akhirat itu sifat kanja ibu pak mawata agak jadi pekanjaki si pak ya mawata rumah besar mawata cak biru-biru aku tahu cak gemu-gemu aku tahu ya mawata agak jadi mewe tahu mak jama ya mawata agama masih ya, tergantung idik meninunrui apa iku matojo ati tahu nama kaddo ai sila dak masih iya ini bapak ibu sekalian iya kaidah apa iya mana itu matu pa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah nigi tahu mata na idicin na najana engkato keda makada megi dicin na najana yana tu tahu ya masai utana ini gare pura naruta timbang aleta hasibu ampusakum qabla an tuhasabu reke memang ni aleta sebelum pengalata reke ni siapa ni je tu pura nerta timba-timba maka dai kega mega jata atau deceta mega mau deceng
alhamdulillah. Nah makanya kau di tereke ngaleta, kau di reke ngaleta masih jaki maringerang. Daripada ita aja tahu reke ngaki labi pak kau Allah Taala nereke. Iya kau idi mau perreke ngaleta ibu pak harapan. Iya kau majai si pak wat di mau pelai salai, wat di mau pelai roba. Iya kau kurangnya amalai wat di mau pelai tambai. Tapi kau Allah Taala nereke ngi di naga tambah na di naga kurang na. Agi-agi pura tapi kok makoton itu talolongan. Tapi angka kaida ukko agamata maka da nigi tahu tiap petu amalakna rilalanna angolonna ripong Allah Ta'ala aga narampe puangi illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba dua mitu pak tahu deh dapat tu apalan na mengolor ripongan lata ita pekna yang kedua tau makanja isi pakna ini mani miki gapat tu amalata agala ni manungku mana nak masa sekali kau nggak pernah pikir nade ni hargai ya makanya gaji si pak itu masa sekali. Ya ko puri pigo gagana ta pade managaga pangharga we nakara usas to asat dingaliku. Maji na kameta sasaleta na de na mungki sia-sia sinin na jama-jama ibu pade. Pasti na wala puang Allah Taala. Dece tapi gau, dece na wala ka kipuangi. Ja tapi gau, tajang ipacala na puangi. Ibu sekalian. Coba-coba gare kaji masalah matiang. Tahu madang ya agai pakaraja ku madang itu we lakinu ala mautakum biasin ya kong tahu madang talaki ngangi angka makada yasin angka makada pakara ala mautakum biasin tal la ilaha illallah la mautakum biasin. Iya kong katau madang di nagaga kami na makasing ipakangka riasangi kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah tetapi kutanay mana ki gare ki gamalat di ipakaraja la ilaha illallah ko madangi tawe atau jenik na tau madangi ya jenik na tau madangi. Biasa ki minta tahu izin neki kumadang. Hah? Biasa. Ya, kan makiru pak artinya ya aku tanam makiru supaya buat dingin pahang. Biasa mana mau itu rampe, tapi dia mereka ulangi. Iya. Kira-kira aku izin neki kita madangi menuru idi cocok moro tasading. Iya ko parentana jenek na tomadangi sebenarnya ko may buka kaidana pak kam makadami jenek ko riwat tumelo masam pajang aga batto ko makada riwat tumadisi magalamu jenek ko tapi ya ko de na mulai na sabak malasa ko na de na mulai gesawe jenek atayammuko atayamuki tetapi magi na madari kong katau madang masih nyawana tahu keluargana nasabak madari dene jenne kina pacu biasa karena nak tangkeling makor to lah kemana mau kena sama kemana sandi mu jenne kina mati kabeh makor yeah. Sebenarnya itu nanti jadi masalah. Miki jenne kita madangi, deta jenne wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya kuma jenne ki rica itapamu sapui, rica ilimamu latu siku kiri kanan isapui, rica ulumu isapui, rica aja mulatu kecikaci sapi. Makomoro berarti tak jenne kita madang. Ya? Tajur rumah taimoro tau madangi ko tajenneki
Tari cak mo lima na tu siku. Ha? Tabolor lu na patasapu. Atau tari cak lima tanah patasapu. Tari cak mo je na tu kaci-kaci. Dek. Yang kedua, angka moro 200 liter eta pas dia. Sia gaje tapas dia ko meki jene kita madang. Si cere. Si katong asana. Si sero-sero. Si cere. De toro takonyoy. Ha? De to ni akonyo. La ilaha illallah. Asaro. Maaf ni pigau. Oke nih Pak. Sebenarnya ini Pak persoalan kecil. Tetapi iro idi ipigau agagai. Tania nasabak Pak disengan nepigau, tania nasabak perintah nepigau hanya persoalan kebiasaan dan keyakinan yang sebenarnya tidak memberikan keselamatan bagi kita. Malah ipan rasa-rasa mele. Wasa iya menjadi nakama lah tu Pak anu deceng ipigau na cocok. Madece ko jene gitu madangi tapi ipikau na carana. Ya ko sali bateta. Taumit malasa. Pernah teme Elena, pernah jambang Elena. Tapi jene gede ni bisai. Asa. Makanya uko agama tak yang paling indah dan paling ringan adalah bacakan la ilaha illallah. Aja nak pusi sapa we jene. Enar menjadi masalah. Tahu mada dene jene ki masih nyawana atau madisi magala dina jene diga pusingi. Hah, cucu mau kejar apa orang? Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wae rima perro gagai. Madar rima pengewa tawe natan ripahangan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, itu mereka mata pumakokar. Tambah tak cedek-cedek. Angkat tu kebiasaan atau wede sakadaya tanapodo itu nak aku manya. Angkat tu pak aku mati tahu na yak kalau kau dio ngenge. Ya. Yaro kasoro ipure nunri liu. Ada go kang itawe. Na lulungi. Magi na lulung. Ha? Magi na lulung. Ha? Minyak beng? Ah, magi pele. Mi pano tanay. Magi ni pano. Made ni patama kamaray. Oh, mi tahu ki. Ye. Coba. Iya kau macam repa iya, oke lah pasuni. Tapi aku kasih pacing. Nang kato na makada na sangano stas kami lo yung ritu dang makada ka ko bola loang ya ko bola chika iya tapi maja de no korea si itu dang kasoro mi tahu siki ka paje ti tahu kasoro puran rita we mate ni tahu mi tahu to ni pakai bajuna mitau toni pakai lipana tapi dia mitau mala bola dia mitau mala mana kau mitau ki mala kasoran mitau ki mala lipana mitau ki mala itau tau ni mala bola iya aja nih mitau kak aja nih wala bola kasih tahu kak Hah? Ini Bapak Ibu sekalian. Oke ni monro masalah akidah kita. Karena kemakan ni kita tiap petu amalana ipakan kita patah. Ia tahu kasoroi tahu. Nama hati ni.
Tapi deron maka ada mage Bu Pak, karena memang tradisi agama kita banyak dipengaruhi dari ajaran-ajaran Hindu yang fanatik tentang kekuatan ruh. Kekuatan ruh. Jadi itu di keyakinan mega makokwe, mega mopa akidah keyakinan tentang tradisi agama lama. Artinya agama Hindu. Iya. Ya mau permega terpabitan kada angka pengaruh angka rohnya dan seterusnya. Ia pak bitauling dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Padahal ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Dia nak buat ditemui tahu. Tahu menisai? Kau ni roh? Mai? Kau ni roh? Iya meni bawang. Ya apa kemakuan itu pelik? Kau tambah ini cek dek. Apa ia megala ada pokok Pak perlu bicara mana ngero supaya iro Pak kumuluki tau mati tania iro tepak kalalang iro loyolo Pak tapi aringarangang iri pong Allah Taala iro aringarangang iri pong Allah Taala ya apa ini boh sampai engkau nak keyakinan burai ni tahu desi segera nawat di pelolo pintu harus pelolo jendela Pak ya aku boleh tiga pintu nah jendela nah maga nih pangiwang mana magi nang ka anu dena wat di itaw gimana apalagi ko ibuan ni dapat kada aja lalu besi tumpu-tumpui iya na si tumpu-tumpu me matu ta aja ni si tumpu-tumpu tu matu teh mate aga bungan na burai si ba matengan na tahu burai me magampuni tahu sampai keyakinan na seji salat tapa ibu de na paja upakanjaki pon na yana sabairo seji salat tapa letu mako ko de no le meroba iro kaida-kaida seperti itu sampai namo bacana imange mancaji persoalato risesena amatenge maka ketika Pak Kampo Pak desi sana melo mangkeling ko ibace hal ataka disul gasi wujuhu yoma izin naimah yako jumai subuh ujuhun dah ya nasa membaca itu deh taja nih maralas itu nasa pu imang dan ternyata cerita balik ibu pae okko penrang angka runtuh kejadian makar Pak mate kate na nakada ni kerja suruh pu imak baca nangis bunda pu iman nasa selesai Pak apa nak baca memang nasa pu imak itu nasanya kate na korban. Bayangkan Pak mata sia kalau na mumpu iya masalah nasa ai deh ustaz iya na karena itu enggak masih sakaji nasa makuku Pak iya na pitan apa kampung nasa yang puni pukate gara-gara baca aku sampai makadaka magi rupa kampung nama dari mompo iya kau tahu mati magi nang kepu iman na bata-batai tapi aku kawin itu ini aku kampungnya dia mana gak bata-batai pu iman ya ku amatnya mega pisang kemaja tapi ku buti deh coba kasih Pak jadi bicara Pak ya melu kiasa salama na megangi akidah masalah tuh rilebok na tanai megangi ang pekedo maja ipigaw rilalana tutungat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya CDP terakhir yana pokok-pokok iwala iya rupa ko mati tahu kang angkai di istilah mapalepa iro di istilah tradisi masyarakat dia nak dipatat di sebenarnya iro tetapi harus ipaham iro keyakinan tadi ibu Pak nasangi makada iya panalipa si dia anak oko tomatona ko pura nak girisa bembek tasidi kama ko iro Pak akidah itu dia lepat dengar Pak keyakinan sampai kau nggak tahu mati na dia nak gere bembe atau wijawijana nasing maka dia nak biak bawa tomatona nasing nak biak bawa biasa tangkelingir do bicara makiro ya biak bawa geri wi lemu nyawa mak biak bangi tomatoma dia mak gireseng dia mak tampungan
na pura ni geresa bembe sampai kana tangka na bija-bija pana kada ya lepa na tu ya nasa pura ni wa geresa bembe ngato na lepa na kada ya lepa na tu nasa pura ni wal batu kiburu ngato na makada ya lepa kata ya tu mongko soki tapi sisa na pura lai lemma to mate na kada tawa aku tu ye lalu gimana na kada itu ya gana pengeluar rakti na padnya bala jadi ko meki mite to mabet tau mate duan rupa nomor sidi trigo malagay na mana bija-bijay apa iko malagay ni mana tawe pa de nagaga pikiri kito maton na tumatina nagaga iya man itu ba na pikiri pe ko charana na mega nalah mako ga na iko malagay ni mana tawe ibu pa de na napili bulu temak kada sila surah nambak manang ajak na maki ga kisay runto pa anak mewi si sala tomatona na sabak meni mala mana na di pa na milo indo pa mate ambo na kada din dikit na sa mate indo na sabak iya gagay puli ko amboku iya bayangkan ni pa pura kaya runto pa ko pengadilan anak sewa indo na gara-gara mana apa melo ni reki marala anaknya na dia pernah bela indo memang saya roga gagay pole ko ambo na kada dia no dini na sama tang indo bagi gagay na sabab pole ko may amboku bayangkan makoro ba coba bayangkan ini Pak jadi aku makoni keadaannya Pak materi menibah hubu dunia menimega tu Pak tita ni keadaannya yang kedua dia naga milo doang yang itu matina dia naga milo doang itu matina apa itu Pak milo doang itu mati sih di perintah wajib tapi modelnya tergantung kita yang penting jangan melanggar hukum agama meki asu tallu meki asu pitu meki asu 10 20 40 100 ya terserah tapi tanair mil persoalkan iro di mak baca doa cocok moga cocok moga berarti tak baca doang ini Bapak Ibu sekalian tahu isu mak baca doang dia tak baca doang kaya masalah tahu lah yul lima baca lena dia nak baca andre na bana lagari sih yang kedua ia pernah sangi baca doa beriala nariko nanri na puji itu mati na nasu makor deh ite gare kelebihan aku meki timbang yero idi dia sangi ini kanjak paga ya kongka elona apona na pakang kama sija na nasewe loku apona aga na pau tetapi yang paling lucu ia pernah puelo mana na pukang kamana na puelo ini na pujinan renena na reku matai napa itu na kata-kata lo pasai meliangi pada waktu na tupur maka da wembo melo kagak si manda kana kada to di kakande-kande magi na mate mina apa na ka una pujilada tu perkatu kasi nasurun de waliangi to lalo ko maliangi de to nomor 3 pau de nasura si Pak to baca manri ibu Pak main ngaki natanya nandre na puji pui mata nasu aja kasih nero nandre na puji itu mati tata nasui na pui mami ta suruh mandre aku meki mak baca ibu Pak mau ki moli tahu nandre na puji Pak baca ta nasu apa ini mata tu masih nyawa takut suruh ni mandre na gesai tapi tanya aku kak Ruya melu manca di masalah iya manca di masalah mangko koe kan angkat tu asupi sana Andre Sosona de angkat Andre Sosona ikasya ngasero mak dupa-dupaan angkat pitu ngaso angkat talu ngaso angkat tu sia sumi Pak masih ke nili so anak makuiro Pak tapi tanda Ruya mau persoalkan sebenarnya keyakinan kita terhadap kaidah itu sidi angkat tu piring agak sana Andrena iro ipake baca ro si minggu ni kemali mati ro kupuri baca pu imang baca deh
Oh, lama jadi mega kor ko belana pima deh. Iya, aku tanam makor. Dia alhamdulillah mabasa muki. Ya, wasile kerisona tahu. Tapi angke ya me ku persoalkan ke gae. Iya ro pakai suku pakai sukuna tomate. Angka sulara laleng, angka baju laleng, angka sandala, angka bowo ko makun rai, angka songkok ko rani. Ya. Ni gemale mati ro. Pui mato aga tujuan na saru baca kenri monro masalana coba negara tapi kiriki kira-kira ka makadeki ya ko iro ipakoro supaya napake makamala ya napake pu ima napake makamala ya ko si coco ya mabicu pu imang malupu tomate logay malupu pu ima mabicu tomate bekai na melomuki dia tu malengi pu imang magiro wasitannya ukuran na pu ima teli sampai ibu pak puri yang dia le pu ima dia kasih na pagi pu imang nak beretomi nama dari itu kata tiap malai panis kada anu to mati itu tiap malai pak tiap malai nah sebab itu mati makun rai mati Imang Roni iya ini mana ada pikir-pikir tomato apa sih? Nah bener na po ima magaya-gaya. Nah ko tomato mati baju kebaja. Jadi aga wakate lo po ibu pae. Karyolo ang kakasoro. Ha? Kasoro mamula ni kurang. Yeah. Degero tulle kira-kira ta coba-coba dipikirkan nasaba anu pasidak kamu maka ko idi na reking ro gagae mapamule kasorona lipa pa baca surana songko nagano ko may termasuk piri-pirina aja na tapakang ka iro pari ampolo bani pari ampolo bawani iya ko alena pamali pakyan na liwi asoso ni na pake yeah. Mangusul maya iya deto na tamaraji mangal deto na tumacan ni kupasa dan seterusnya sampai iro majapa angka majaci di baju bekas purna pakai lepoto mati tapi baru itu ya bereto iro mancaji masalah iro melo lai pakai lo masigi mito ki kuna tanre punana itu lai pakai marepe lo masigi ni taki anak-anak kadewe na puji-puji topa ke baju namboku lasa sih ya pokok tapari ampolo ni roga gae kamatukan na ni alena pamali na puji mana satu ni soni na pake daripada ini malengi ini si cocok maga je ko isapakati ko masyarakat makada ye kong katomate makoro aja na namigala da pakalu makoro pa di motor repele tanah itu natukan na iya mako sepakat bawa nih maka dasit dikate si di mata si dina juta maka bu siaga aja pelek maaf le pakoleto si di juta 500 2 juta 500 di atas roki kolekto nani lodongan kije selama lino akhir tomate tu ni lodongan magi sa miki reking na bah. Artinya ya to mi mariki makoro pak teriki-riki nih maka supaya makanja isaimba nih oke dia pilih kemampuan 500 sabu si di pegawai syara maka buh itu sih aku perisina ni kita pilih tepat tu na pakamputat imat aja tu ni kami tepawakan ni kami tepat sejahtera
Bayangkan nih Pak, zaman-zaman na ongko tengah nagalunge, tol lili semua baca. Nah pamelo ki malingi di 10 cak bu bagi 2. Iya. 20 sak biasa sungang. Dia terreke-reke na sale zaman-zaman na. Komiki marekeng. Maka kita sedih di Pak. Iya kok ya Pak, ini anggota sapareta coba-coba nih. Kurang nih repata. Nah jaji bacai. Ayo dito ni matan nama na pagawe syara Pak. Mau maaf ya, dia sewaktu ada di matan na pagawe syara kumakir selama ini tradisi deh. Tetapi penghargaan kita kurang terhadap imam. Penghargaan kita kurang terhadap pagawe syara.